nimin chomada somle chanve khan Kolasib-ah Covid-19 hridan na vaccine pek chua tran ani veta a vaccine pek chua na honna hun hi government primary school 3 venglai Kolasib-ah nei ani a Kolasib DC Dr. H lal thlang lian chu khwalian ni in he hun hi a honga Kolasib CMO Dr. lal limpuya sai lo chuan he hun hi akai hruai ani honna in khoma hian thu so in Kolasib bo sap chuan Covid-19 ripui chu pathian hriat puya leng ani a hrilen phaltu pathian chuan thlasom chung lakin hridan na siam chua phal le ta ni ti in hridan na pek chungchanga soyetam hle a hridan na laturte co-win application a zialu an ngai wangin sakol ne na soizom te puan oma hei hi thudik lawani atia Covid-19 3 hi akalna pianga kan dura shikaya piang kan zuya chutiang che chuan hridan na pek to te po chui zui zel an ni theina turin national portal an chanchin da ani maya sakol number zaruk somruk paruk nen injom na anei lo atibok Dr. H lal thlang lian chuan Covid-19 hridan na chu hunrei tak mithiam ten an zira enchin na tam tak nei ani hnuah pek ani ti soin he hridan na hi rin thuwa pek ani lawa uluk taka zirto atanga mishing ta na thaber turanga yani a ni khat po zir velovin lo soi sel velo turani ti in hridan na chu Covid-19 3 bo na alo ni ngei theina turin Kolasib-ah pek ani theinan ahong ani Kolasib-ah hridan na pek chu hi Serum Institute of India SII siam Covishield ni in Mizoram sarkar lai puya tanga dos singkhat sangria le zanga adon atangin dos zanga don to ani a dos zanga dang don le beisei ani thu Dr. Arkel Thamona District Immunization Officer Kolasib chuan asoya atho khatna hian Kolasib-ah healthcare worker zali somnga te hena vaccine hi pek tum ani a nimin khan mi za somthum pali hena vaccine hi pek tum ni in ma se hridan nal tura zialu zinga damlo na awanga kal theilo te naw pai wang te le in chiu lo wang te in mi som sari pasari hena che hridan na hi pek an ni a pek tum atanga za asom nga le pasari point bial pathum hena pek an niri ni in Dr. Matha chuan soi tuna pek bak hi voina tangin pek chun zom zel ni in vaireng te bairabi kon pui lungdai le buk puya te po hridan na pek chu hi kalpui chun zom zel ani don ani honna in khom nei zo hian hridan na pek hi tran ani a Kolasib district a Covid-19 3 dan na lamha saber ni turin Dr. Doris Langun Moi Sailo District Medical Superintendent chu chiu masakber ani a hemi hnu hian midang hnena pek chun zom ve ngal ani Kolasib-ah hridan na pek kalpui ani dan hetiang hian Dr. Matha District Immunization Officer chuan soi ni hen mi somruk pasari site khata kan penga mi somruk pasari site ni na kan pedona ni kan ti dan tu election kan tiang kan rola omte ang chok kan ti dona beneficiaries ho kan tham chuak sa vet to a heta hianin a hen VO1 kan ti vaccination officer ona an minga tel lo an ba enanga atel chuan achungan du tonga vaccination officer tuwa chuan software khan an hing kha an upload don ani hei hi alo kale ti in ti chuan an upload nuwa khan vaccinator in alo chiwanga vaccinator in achiu nuwa khan vaccinator khan VO2 hena hei hi ka chiu to ti kha upload le don ani software khan co-win app sa khan chuan an chiu zo khan hei observation room kan neya observation room a hian 30 minutes an nga kang 30 minutes sung khanin enge mohar sanna anei le nei lo kha kan lo nga kanga anei lo chuan 30 minutes zo una chuan an ho thei to tin an hon hnuwa po enge mo problem an neya AEFI kan ti adverse events enge mon nei ani chuan anon in report le don ani chu voina kan kalpui dan turania voinia kan pek thei lo ho wa hi midang ho kha session batch dan kan nei le don ani tuna hen vaccine hi chumi atan chong kan la le anga kan lak fel le vele co-win app sa kan han upload anga chon vaccine dan chu kan pele
Covishield bur khat hi mi som Jackson nana mantur dos som ani a honto chuan manzo lovada thatle thei ani lova ala bang po pai zel tur ni in Kolasib-ah hian in chiuna mun hi mun hnia siamin mun khata mi som thum pakwa chiu an ni a mun danga mi som thum pariat chiu an ni a damdoi hi burli ve hongin dos thum chu man lovin pai angai ta ti nani hetianga abur honto manzo le silo achel zelawang hian coronavirus sidan na India rama pek mek zela chuan mi engemaw zatin an lak du lo wangin vaccine engemaw zat ti chiat ani nilai ni khan state panga lain chiu tura an ti vek to ten an lak le du lo wangin COVID-19 vaccine hi an ti chia ti an soya vaccine la du lo te hian an lak du lo chan chu vaccine la to ten an nu a harsat na an nei wangani deuh ber thu an soi bok India chuan COVID-19 vaccine atan hian damdoi pani Oxford University le AstraZeneca te hmu chua Serum Institute of India SII siam chua Covishield vaccine baka sarkari na tanpuina mga Bharat Biotech tenan siam chua Covaxin te chu in chiuna na mantur hian rampuma thondarin COVID-19 ridan na hi lak mek ania Covaxin hi eng angchi athange ani riat alani lo chungin sarkar chuan mangluya midam tak soisel alo hle rengani Covishield bika hian bom khata in chiu voi som dai dos som oma Covaxin hian bom khata in chiu voi som ni dai om thunga heng bom te hi voi khat hon to chuan darkar li chunga manzo angaya manzo lo poin hon ani to chuan a che tho to a hetiang ani wang hian Maharashtra Tamil Nadu Haryana Bihar le Assam chuan latura in ziak zinga kal lo anu mawang le kal tlai te no mawangin damdoi hi anti chenwal ani Amravati District Health Officer Dilip Ranmale chuan ani khatni kha chuan chiu tura kan ti zong kan chiu theya ani ni na chuan healthcare worker somthum pariat chi anon kala vaccine bom khata dose ni kan ti chiani ati official te chuan vaccine chia hi Covaxin a tamdon ti soin bom khata dose som ni a om awangin voi khata in chiu tur mi som ni nei ngal kha a harsa hle antia Bihar khopui Patna a Nalanda Medical College Hospital Superintendent Dr. Binod Kumar Singh chuan in chiu tur te kal that lo wangin Covaxin bom khata za asom ni panga zet chu anti chiani in asoipok Tamil Nadu State Health Secretary J Radhakrishnan point in chiu na mun thren khata mi antama athena antlema honto nuwa manzo ngal lo chuan vaccine hi achet zel si wangin achetok chu omlo theilo ani ti in asoya Tamil Nadu State Director of Public Health and Preventive Medicine TS Selvavi Nayagam point bom khat kan hona mi panga an local chuan mi panga chiwa adang dos nga ti chiat emo chiw lo a adam doi ti chiat lo kha kan thlan tur ani mai ati ve bok Uttarakhand chuan in chiw tur mi som tal anom lok sa lo chuan thridan na dam doi bom hi hon lo ni se an ti ni in immunization officer Kuldeep Singh Martolia chuan soi heti lai hian asama chuan vaccine dose sang khazet chu temperature 0 aya niama an lo da wangin achia a ngai ania India siam vaccine te hi degree Celsius ni le riat inkar temperature von that turani a ma se Silchar Medical College and Hospital a chuan 0 aya niama lo da in an lo da khang man to a chevek tura ngai ani India ma hian tho khatna atan chiu tura ti fel to atangin za a somnga panga vel chi ridan na mang hian chiu an ni a ni khata chiu tura ro manjinga kallo an tam thei le a sarkar chuan ridan na la vek turin healthcare worker le frontline worker te chu hriat tir ma se ladu lo an tam viawa abik takin Bharat Biotech siam Covaxin chu engang chi athange ti finfia alani lo wangle side effect hlau awangin an ladu lo lamani New Delhi a mun nei local circles in mi sing khat sang sari zet ngai dan alak khoma za a somru pani te chuan hridan na lak wanga har san na omte an hriat awangin hridan na lak an du lo ti an soyani heti la hian mi puiten vaccine a rinna an nga theinan le an rin hlel na ti bo ani theinan sarkar chuan hmala in
Hridan na pek tho ni na chuan Prime Minister Narendra Modi le State Chief Minister te chu pek turin roman na siamek ani thungai nom bengvel thudik le thuthar ni boxi iriat theinan he channel hi lo subscribe la notification bell lo met nge yang che